खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं आमिना सरगियारिया 12 मार्च खालारखालि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिरहांगा मुंनि जायगायाव दिनै फुंनि 12 रिंगा समनि उनाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि मावखुलिखौ सिनाय मोनै दुथांफोरा फैनानै गाग्लोबना सिफायना सावना गालांदों। बिथांमोननि बादिब्ला बे खेबनि बिसायख'थियाव रावबो दुखु आरो खहा जायै बादि खालामनो सानदोंमोन होनना फोरमायदों। नाथाय बेबादि जाथाय जानायखौ दुखु फोरमायदों। दानिया फै माखासे नुथाय नायदिनि। আমার এই ইউপিপিএল অফিসটো এখন মানে জ্বলাই গেছে এইটো ভালকৈ গম নাপায় কিন্তু আমাৰ অপজিশ্যনে হ'ব এইটো আমি আন্দাজ কৰিছোঁ। অলপ আগতে আমি কেইদিনমান আগতে অলপ খবৰ পাইছিলোঁ আমাৰ এই অফিচৰ ওচৰত মানে বালি চালি পেলাই মানে ধূলা ৰোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব এইটো মানে আমি শুনা পাইছিলোঁ। এতিয়া এই আজি ৰাতিৰ ভিতৰত মানে যোৱাকালি সেই ইলেকশ্যন কিবাটো ডিক্লেয়াৰ কৰা হ'ল। ইয়াতে অলপ সময় পিছতে যেনিবা দিনত ডিক্লেয়াৰ হ'ল ৰাতিতে এই পজিশ্যনে হ'ব আমাৰ আন্দাজত এইটো যে জ্বলাই গ'ল মানে এইটো আমি অহাকালি কেইটা বজাত হৈছে ঘটনাটো? অনুমান 12টাৰ পিছত হ'ব আমাৰ এনেতো 12টালৈকে আমাৰ মানুহ আছিল ইয়াতে তাৰপিছতেই হ'ব আমাৰ এৰিয়াটো শান্তিভাৱে চলাই লৈ যাবৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া আমাৰ অপজিশ্যন পাৰ্টীয়ে মানে অশান্তিৰ সম্ভাৱনাটো লৈ আহিছে বুলি আমি অলপ বুজিব পাৰিছোঁ। এতিয়া পাব্লিকে বুজিব এই বস্তুটো কেনেকৈ শান্তিটো মানে বজাই ৰাখিব লাগে আৰু প্ৰশাসন সিহঁতে এইটো দায়িত্ব লোৱাটো ভাল বুলি আমি আমাৰ ইউপিপিএলৰ পৰা অনুৰোধ থাকিল। मरिगाव जिल्ला लाहरिघाट ब्लक जलकिया बरी क्लास्टारनि सिङाव थानाय जलकिया बरी गेजेर फरायसालियाव बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसा फरायसुलिफोर दानथाम जाबाय दिनैसिमबो फरायबिजाब गांसेबो मोनाखै। गासै 60निबो बांसिन फरायसा फरायसुलिफोरा दायो गोबां जेंनाजों मोगा-मोगिजों लोगोसे फोरोंगिरिफोराबो माखासे गुलाय-गुजाय थासारियाव सम सान दान थिनहरनो गोनां जादों। होमब्लाबो दानि प्रशासन एबा सरकारा जेबो राहा एबा मेगन होयैखौ नुनो मोन्दों। बेनिखायनो बिटिसिआव बांसिन बिजाब दंब्ला मरिगावनि बर' फरायसालिसिम बिजाब दैथायहरनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। रादाबखौ दैथायहरदों मरिगावनिफ्राय सुसिन मोसाहारि।